Ova godina je propast. Da, dobro, čim ne mogu se ubijem, nemam drugi izbor. Ajmo onda da vidimo šta će biti u sljedećoj godini. Dobro. Ko će biti dobra godina? Ali naravno ništa specijalno na odnosu na... Jel to? Ček, sve ovo super, druge sezone svega, ali ima nešto novo. Mukashi wa chisana melon pan ga mori ni aruita. Totsuzen kuma ga awareta. Kuma-san? Kuma desu. Avunai. Kuma-san! Samo poruka za sve anime kreatore za sljedeću godinu koju prave. Ne lažite i nemojte me zajebati. Prijetan dan.